Kanday ti man nga ro na ang tiyo nga bangatan nga nagpintas tatang nagpapintas ka talaga ng tiyo nag-think nga talaga ti lipstick na ang tiyo ni nya ay nagpapintas tayo nga talaga oray agsud-sud-sud tayo lang ti kasilyas kininodor dita agpapintas tayo nya tano na tayo nga imarites dagita kakaruba tayo dita Pilipinas agasan nyo tayo marmaritis dak nga college graduate ka no? Graduate ka no iti nursing nga maagsud-sud-sud lang ti kasilyas dito'y abroad ay awan pakibibiyangan da nya na at least nalinis ti pag-agapuan na ti kwartak nga maswil-swildo dito'y abroad nya hanga narugit ay puro takki gayam iti trabaho nya ti kaya ko sa uwan iti maswil-swildok iti abroad nagrigatak dayta nya hangko nga tinakaw so nga awan ti pakibibiyangan nya dagita nga agmarimaritis dito abroad niya. Go tayo lang kakaanakan niya. Dito'y abroad. Go amin nga OFWs kakaanakan niya. At least agpakpakarigat kami dito'y abroad. Tano dati maipaw itmi. Iti pampamilya mi. Dita Pilipinas nga rod niya. Kaisumat nga rod iti intada ni Apo kinyami. So nga abroad kami. Tano makatulong kami ti pamilya mi. Si kayo nga. Hangkay lang nga makatulong ti pamilya yon. Mangdadaal ka piti kakarubayo dita. Maritis kayo nga talaga niya. Speaking of pawit, dahito nga biyo nga talaga, inaramid ko gamin. Ibagak lang kayo na inya dahito'y us-usaran na antiyo. Nga pagkatiwalaan na antiyo nga us-usarek. Nga binulan, nga agpawit, iti kwarta, idita pamilyak nga rod. Ay na. Kat I just found out nga ni antiyo, kat proud user, iti World Dream It, since 2015 nga rod. Agasan nyo na baybayagan nga padpadala na anto dito World Dream It. Tatada lang nga makikulab nga talaga niya. Nampay nga si Mika ni Antiyo dito ay social media nga talaga. At syempre si tayo nga rod kakanakan nga OFW. Nagrigatan tayo ti kwarta tayo. Syempre kaya tayo agkatiwala ba nga maipadala, maipauit. Dagiti kwarta nga sweldo tayo iti pampamilya tayo. So since then, from way back 2015 pay gayam nga user nanti ti World Dream It nya since then ay tantios usaran na antiyo nga agpaw-pawit iti kwarta ti pamilya ita nga rod Pilipinas. Basta shock satisfied user, happy nga user nantiyo ti World Dream It. Gamin, from the bottom of my heart niya agpaiso talaga pudno kakaanakan. Gamin, iti World Dream It, napardas gamin ti agpawit. Manulang nga minutes to orayin ti pamilya yung maawat na di kwartan through bank transfer, mabalimot iti cash pick up. Tatangarod niya ka, mabalin pa iti mobile wallet dan, nga Gcash, kan Maya, ay na, nagbiit nga talaga niya, mas nabibiit manan, ti agpawitan, ti kwarta, ti pampamilya tayo nga rod. May sapay, nangato pa iti exchange rate, iti World Dream It, iso nga, ay na po nag-convenient nga talaga para kinyak, may sa nga pudpud no nga OFW na antiyo nga rod, nag-convenient nga usaran ati World Dream It. Naglaka lang nga usaran kakanakan, sige, isuro kayo niya, isuro kayo agoray. Agala kayo nga rod iti ballpen kan papel, kaisuro kayo, ay na, makauma kayo. Number 1, i-download nyo data app. No, iPhone ta cellphone nyo, nga agraramang kayo, nga agay po iPhone kayo, aw mati-ipon niyo, agay po iPhone kayo. Itayan ti kwayo, ayan ti App Store. I-search nyo data World Dream It nga talaga data app nagan na. Pagkat no Android mo, data cellphone nyo, ta kaya yung nga kay kayo tag selfie nga kayo nga napintas kayo nga kananayin ta selfie yo, isang Android ta cellphone nyo. Ita Google Play, pag downloadan nyo data nga app. Nga World Dream It, agiti umuno na yung aramidan, i-download yung data app, maumakin niya yo. Sa kayo, nag-register iti details yo. Nung ita details yan, yung tinagan nyo, yung apelido yo, i-register yun, yung dawdawatan na data nga app, maumakin niya, nakalala ka. Ti sumaron no, iji pagpadalhan nyo, pagpawitan nyo ti kwarta, kung sino dayta nga pawitan nyo, nga dumanawat ti kwarta dita Pilipinas, ikabilyo mo dayta nagan na. Kung aji details na mo, no sino data nga pawitan nyo, nga dawat iti kwarta dita Pilipinas, mauma app. Sa ayon ikabil, aje card yo, je bank card yo, no dati bank card yo, mabali mga usaran ti credit card yo, ikabil yung dahi details na. Siyempre, hanyong ilipatan ti promo code, lalo kat no, barbaro kayo nga users, usarin nyo dagito yung promo code, usarin nyo ti promo code nantiyo, banget, promo code nantiyo, banget, ikabil BANGIT, intiro iti outside Norway, ata, intiro ti lubong.
No first time yung agusar. Kahit na taga-tika mat Norway, nga rod nga kaslalaki ni Auntie. Banga 2023 nga rod mat, iti promo code dito ay Norway. Ay na, naka-promo code na Auntie. Dati nga pintas na Auntie, naka-promo code, baka pa uma. Ay naapo, kat day tangag nga promo code mo, so kita tatanong makatipid kayo basit. Adi banget nga promo code ti entire other countries nga rod aside from Norway. Talo nga libre, agi di first nga transfer yo. Kung arati kayo mat Norway, no, saran niya di promo code ko dito in Norway nga banget 2023. Minus 100 crowns nga rod, dahil to'y palibre nga rod iti World Rem 8 nga talag. Nga talag. Tapos no naikabil mo amin na dyan, isend mo, nagbiit nga talaga. Isang i-world remit mo na yan nga kunada. Ay napo, nakapatalastas man nanti yun nga talaga. Nanyaping orayin nyo, nasurutan nyo mo lang, naka-insurokin niya yun, naisura nyo mo lang itapapil kan ballpen nyo, ay naapo. I-download yung nga ro, surutan nyo dahito yung link nga ikaabil ko yung caption ko nga ro nanti yun niya. Isurutan nyo lang data, i-click nyo lang data link na ikabil ko, masurutan nyo no, nyo tipagalaan nyo data nga, pagsuratan, pag-registeran nyo, pagkuan nyo, pag-downloadan nyo, maumaki nga, ang nga, nga talaga, maumaki nyo, tugtog kayo, nga, kuan ni, kakaanak at basta, dati dara na nga bugo nga, kakanak nalalaing dagita niya. Sige nga rod, kakanakan niya, thank you man, ti panagboyaw, kinaantiyo nga rodan.